Program za aktivno učešće zajednica koji sprovodi Mercy Corps, a finansira Američka agencija za međunarodni razvoj, organizovao je dvodnevnu aktivnost, posetu Međunarodnom sajmu nameštaja u Beogradu i posetu firmi Blažeks u selu Kutlovu u okolini Kragujevca. U okviru ovih studijskih poseta, 14 preduzetnika koji se bave obradom drveta na Kosovu imalo je priliku da se upozna sa renomiranim proizvođačima koji su izlagali na sajmu, predstave svoje poslovanje i programe, upoznaju se sa aktuelnim trendovima u dizajnu, uspostave nove kontakte i započnu pregovore o budućoj saradnji sa potencijalnim kupcima i dobavljačima iz regiona, kao i da razmene ideje i ojačaju saradnju sa kolegama iz drugih delova Kosova. Obrada drveta i proizvodnja nameštaja identifikovani su kao segment ekonomije koji na severu Kosova imaju najveći potencijal za rast i zapošljavanje. Neka preduzeća sa Kosova koja se bave ovom delatnošću već su dobila podršku programa za aktivno učešće zajednica, a kako bi se pomogao dalji razvoj ovog sektora, početkom 2013. godine, ovaj program otvorio je konkurs za dostavljanje prijava iz ovog sektora, kao i za preduzeća koje se bave obradom metala. Žarko Lekić, vlasnik tapetarske radnje Stil iz Zvečana, jedan je od preduzetnika kome je odobrena donacija programa za aktivno učešće zajednica i koji je učestvovao u ovoj studijskoj poseti. Što se tiče ove posete, ja sam oduševljen ovim što sam video, jer to nisam imao prilike da vidim u Mitrovici i svako novo saznanje je dobro za svaki posao. Znači, pogotovo u smeru lepljenja tih tapetarskih materijala, način na koji oni to sastavljaju lepo. Ja to do sad nisam imao priliku da vidim nigde. Prvi put sad to vidim i ovdje i u budući ću tako i ja da radim. Jer sam već pokupio kontakte, znači brojeve telefona, gde mogu da nabavim te materijale za lepljenje, gde se rade livenje sunđera. To što nisam bio u stanju u Mitrovici da uradim, ovo mi mnogo znači. Znači ova poseta da bi unapredio to što radim. Nekoliko glavnih problema u ovoj oblasti u nevećinskim zajednicama na severu Kosova su mali proizvodni kapaciteti, što umanjuje ne samo obim proizvodnje, već i kvalitet i asortiman proizvoda i ciljano tržište. Takođe, slaba saradnja među proizvođačima, koji jedni druge vide ne kao partnere, već kao suparnike, sprečava ih da planiraju zajedničke poslovne aktivnosti. Mirjana Jović iz Udruženja žene iz Severne Mitrovice bila je u grupi sa još dve žene koje su posetile firmu Blažeks i sajam nameštaja. Imamo i žene iz nacionalnih manjina. Uglavnom su to Romkinje koje pokušavaju da se asociraju i uklope u naše društvo. Ovo što smo videli je vrlo primenljivo u nekim sferama našeg rada. Ima dosta preduzimljivih žena, ne tako aktivnih, ali uz neki mali napor i neku malu podršku. Žene bi se vrlo rado uključivale u sav taj posao koji treba. Naše žene su vrlo vredne i radne i, da vam kažem, pune ideja. Upoznali smo ljude raznih profila koji se bave raznim izradama ovde, što tapetara, što konkretno proizvodnja nameštaja, naprimjer koleginica oslikavanja nameštaja. Sve to može da se uklopi, da vrlo lepo bude kao jedna celina u svim poslovima, pogotovo u našem. Možemo to da, što bi rekli, udružimo snage i da radimo nešto zajedno. Ograničavanje na lokalno tržište onemogućava proizvođače da shvate mogućnosti koje postoje na susednim tržištima, južno od reke Ibar, jugozapadna Srbija, Crna Gora. I to je jedan od razloga zašto nisu u stanju da ostvare poslovnu saradnju koja bi ih dovela do značajnijeg proširenja proizvodnje. Dolazim iz firme Eurostil. Dobio sam donaciju od Mercy Corpsa i USAID-a, dve mašine, formatizer horizontalni i kantericu. Vrednost je bila 45.500 eura. Prvi put sam sad na sajmu, upoznao sam ovde dobavljača od koji smo kupili mašinu. To su SCM, italijanske mašine, predstavnici su iz Slovenije, iz Lestroja. Evo baš tu smo sad kod njihovog štanda. Upoznao sam još neke ljude, firme koje sam kontaktirao preko maila ili preko foruma nekih, recimo za lepkove, za ABS trake, za kantericu, druge recimo firme za testere, pošto mi je potrebna dijamantska testera za sečenje, onda sam te ljude kontaktirao, uzeo sam kontakte, pa ćemo da se čujemo kasnije za sve ostalo. Međunarodni sajam nameštaja u Beogradu jedna je od najcenjenijih sajamskih manifestacija u oblasti nameštaja, unutrašnjeg uređenja i mašina za obradu drveta. Ove godine sajam je održan u periodu od 11. do 17. novembra sa više od 300 prijavljenih izlagača, od kojih je 1/3 iz inostranstva. Ovaj događaj je okupio oko 60.000 posetilaca.
Program za aktivno učešće zajednica. Za život spram čoveka i 21. veka. Po vašoj meri.